Ankubara mu kyaba kutondera Kitara TV amabara Julius Kyomuhendo be bali muno kuba ni mutondera kasumi kanu kenyini hona harimo kali. And of course tuli mu rubuga rwa Hoima tuli street end bageta kwebiha tukwenda kubaza abazamu n'abantu abakolewe mu kichoka kino kya kwebiha road kijuire munaba makanika ba boda makanika ba mapikipiki nkwenda tunyomya nyamtubaze munabo tukenge ebintu mulingo byemereire aro tukenge mulingo ebintu emirimu mulinge kurubata street end ejuireho muno spare parts za mapikipiki na biki byona tukanda tubazabaze of course nabakole mu kichoka kino tukenge ebintu omulingo biri de kanko kusabe otaruga Kitara TV kwenda kujikusa aba Kitara Media bano bakola videography na photography hona halokali bakwano itage bisana ebirungi na video nungi toza ba Kitara Media basole kuba ni bakikukolera antekaniza tujalike a street tukubaza abazamu na abayikazi abayine mirimo yibakora tukwenda tube tukenga ebintu omulingo byembere tuli mu ruga rwa kiro kina akasana kajuireho abusumi bwenyuma hakajura kabaire kaingi by today akasana kali kaingi and of course nuko tugenda ku bantu ba turubata ha street otaruga Kitara TV reka tweterere mukatito tugaruke ekatandike kamanyire notes zone kaijeze somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa nate shaje ndi Kitara TV mwana ni mundeba batine TV muteko esimu nimukwane mundeba bendi shobaka jambo bagaye mwandeba vale nyo Kiboko fire tujya kubaya a stage oko kubikenga babaze mu rukiga nuto kweshanga ekidoma abakidoma mu ligamba ki hati vale abakidomo ko abandi nkabafuki abagenzera batakumanya rukiga baramuke mu rujungu. Send greetings to them in English. Delafa, I'm greeting you in English. Good morning, my people who are staying in our village. Your people in Kidoma. My people in Kidoma. I'm greeting you. Good morning. Bagambe okuwijayo a Christmas. I'm coming there on Christmas. We are going to chill with you, with big boys there. Maybe we'll be together there. I'm going to buy for you alcohol. Maybe if you take masinika, beer, kombucha. Ono mufuruvingire mburujungo kurumanya. Bali na nyonko musinga urujunga mazima gege. Kike kyakwire mutauni. Ekyanyire mutauni kyangaranga. Katerega. Wewe nanyonta kimayenke sanga bwesanga ngenzere katerega. Bagambire ba makanika mukurogangana. Amazima genyini nanyoti manyire kyanyire mutauni kyantwala katerega. Amabara gange banyeta omuhereza mu ruonge. Bakagamba mbu tata wanyu akabombekera amaju akagatombeka abatu nyota kampa ganjo ya chonka akagombeka yagateka haho galigaye bwire buno ate sara yawe eriki esara yange nkusaba mpe henjo ni yesara yange nakuhewe chonka kufuata fu tunura halo mukamera mugambe dadi omukame batata wao bamweta mugurusi andere yatwagira Yesu mugurusi andere yatwagira Yesu nkusaba ompe njwege njwe ompe njwemu bakakubagi koja gikoze kakubagi ejja kwikara haho na nyabanga abana baligisangaho nanyo bundi ndibanyombekere na nyomba herezo ya iramukyaba katerega ndamukiza abakaterega abamu nabamu abanyenda nabatanye ndabona mbaramukezi banzo ngambire wa maye accident bayiramu aboda ya Uganda na Kenya ba survivor kuzikwa abakuba ba Uganda bakubazika Uganda aba Kenya ne babazika Kenya no bakuzikwa karosi bakurumba oyini obayine gena kuramuki mayenda kuramuki ba traveling katinka muramukizo manager nkuramuki wa Bobby Wine nina mukia President Museveni Bobby Wine muramukize koha nkageto president akuondera Museveni ahoro orujungu English I greet State House greet President Museveni in English I greet you President Museveni I greet you His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ali mu State House
Ali mu State House. Mu Rujungu. Who is in State House? Yoweri Kaguta Museveni. Musabe mugamba basigaza abahe sente. Me as me, I'm poor, Museveni. Atala abasigaza alimu abaine. Rujungu musoborere mu Rujungu. Mu Rujungu. President Museveni. Abasigazi bali bata? Abasigazi mu Rujungu mugambe. President Museveni, youths are poor. They don't have money. Have you heard Museveni? They don't have money. And for me, I'm very poor than those youths. So what do you want him to do for you, President Museveni? To give me money now. To give me money. Where you are located? I'm located from Moima. I was born from Kiarawiamba. Have you heard Museveni? Until now, you also tell President Museveni your family, the name of your mother and your father. Manager Konola Bisamun? No, President Museveni is going to help you. He's going to give you money. Museveni na nyamba? In English. In English. Museveni, my parents, like my mom is called Nyangoma Rosette. And my dad is called Kiza Geoffrey. Yeah. Hati bukakubaba naenda kwijja kuyamba akutandikira nka kwijjanka. He come here to Yangasam Kwebia Road. All he called me. Yeah. Kalo sibe kurunga. Osibo sibiro. Kurungi mzee. Ojwaire fly Emirates. Aseno de Ghana yenyini. Amabara gawo. Amabara na iraka banyeta mukisa Patrick Salongo. Asone gambe etamugisa. Eri kurungi. Kurungi. Bagambire bwe banerenga okusemberera ekikopo negwa. Aseno de Ghana. This time tugenda kituwarambe just event kyatali bamno injury. Kyonga tubaire mu international break tugenda agaruka match. Murakitwa. Ekikopo. Tukitwara kwa Guardiola wakahakana kwani watu talibanize wakahanika. Nayo oli makanika. Nanyo ndi makanika ano yenyene. Ramukiyaho bagenzi ba hanu mulingo mukanika. Ndamukizeho Trevor the man, engineer, Joero. Fata engineer. Trevor is engineer. Engineer wako. Engineer we pikipiki. We pikipiki. Kandi. Then yaramukiyaho Ngwedo. Director Samu. Ngweda gambire amafuta gali gaingi muno. Amafuta police. Kwanga ambire Ngwedo. Agara wagali aja kututwara ina kutugoikyo. Bata atinga ambira accident wamebaire boda ya Uganda na Kenya. Accident ebaireho boda ya Uganda na Kenya. Aboda ya Uganda na Kenya. Kyonka ba survivors bano abantu beta ba survivors bo bakuzikibwa nka. Hati abantu abakintegere bakuba na Uganda wa na Kenya nikyo soko nsobolenze ni kwe nanke accident yabaho gusaha manyire baitu basangire ba survivors bali aho bakubazika nka. Hati abantu abo bukosa kutoka kubali mwa na Uganda na bana Kenya ate kitukura tukuleta DNA aho yenyina site ali bafune accident ntukebera bana Uganda tubazika Uganda ntukebera bana Kenya tubazika Kenya. Bona tukubazika ha. Kale bikurubata bito. Tole mumbera mabara yafuiriyo musajja wa amani obeta George William Nyamyako mumanyire kurungi muno. Kiki omanyire hali Nyamyako ya akaba lero si 5 kali na kole ngudo kitemuzi mabare hati woruga mu family yenduga mu family kale ya mpabaisi ya hati bikurubata bitanu bikora street and kutwaliza hamu kale obubwire bwenyuma watu bentukora muno baitu hati bwire ndutukiyakuru kuranye kalire epikipiki tibakitizikiafa tizikiafa batu tumanyiro bakiyahumwiremo bali mu season tukenga inyo bamakanike esara yanyuiba epikipiki za abantu zifu zina kufana ko tukole no wedukani kwakole na wedukani ko batunde spare banzo ngambire yo murundi akakuba abaho accident ibaira baboda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikanka abako basagukireho uba ba survivors bo bakubazikanka kandi atabako basagukireho bako bakyali bomezi bakawonawo ramukiyaba amabale ndamukizaba boda stage amabale abona abakumanya na abankumanya banko bange nywena ya na kale na makanika we byalani ya Tanzania yokora mukize muno kandi mukazi wawe nyotingira mukazi abu wake musajje mukuru toka soyi mukazi wange takaza irwe mpaka takaza iri okwenda kuswera abato
omubyange emyaka yakweja mpaka nubundi swera nkyo ngambye kakazayi kale girlfriend nawo tinkafunira okubuno obwire bukyali bwokweya bwebiro bikuru baitu nanka yabakinondupa iwe murungi mbalizegeira naiwe no anu kanimuhagira munumani aseno hana aseno kanimugenda muno aba hano ne amabara gawo kandi aba hano barabo ku directing amabara gawo ogali munda atoko nantaye mu counter yayi iyo baza nawo amabara gawo amaiko baitendere kubariza nanga yawe hano tolirede ramukyawo kalaba abanka aba bojja barambara mukize nyina maiko ngunuwe hanu maiko wanka wakyarwa buyamba maiko wakyarwa buyamba omba nanka omba kinjagi niho baita abagamba abakinjagi mu event abo baza byabo baza kale maiko sibe kurungi onu Trevor wetu kwantaka balize nayo tokabalize na nyo mazo mageni amabara bagaini we engineer we pikipiki tako ati ndi engineer ni oliki nyo professional yangu nyona nyoko gamba ndi yawo nkweya ndi nko musuma okubimanya ati manager ngonza kutumira era mukiyawo omaba na Uganda tuine naku ya amani muno ati ngonza kutumira president Putin omo musajja ogura shagifugire kurungi akontereraga kurungi abasajja ba Ukraine era president ogwa izege mu Uganda hano nkumuheki sano mu ekisembo abantu nkabo no basomeye bafugensi aramukya kusemba aramukya nababusinsi ale kanda mukiona yaja wange ababusinsi bona mbakone omulo yama kalosibe kurungi engoyo okinisi Hello. Ati niko kakikokora kokanika. Kanu ka side mira. Ukumtekera kahiyaka o. Kahiyaka. Kanu kahiyaka. Kahiyaka. Ati ke sente zinga ha. Kanu okubina mutwaro kumine kicho kanu kefunya be yokusubura. Be yokusubura. Nuko kamuhire. Amabaraka. Amabara banyita mukonyezi Felix. Mukonyezi. Felix. Wabusinsi. Ori wabusinsi sana? Yes. Sinsi kichweka. Kigaragara hano. Baramukyaba kigaragara. Aba kigaragara inyo nambara mukizo nabacyali banga babuhimba. Nabamukabara inyo namba teiro. Nabamukabaro bamanyi? Mbamanyire muno. Banzo ngambire. Kakuba aba accident ebaire hamo aboda ya Uganda na Kenya. Ba survivors bakuzikwaka. Atera obako bala boda ya mtano gwa Uganda na Kenya. Ade wako febro mako na sebro abayala batero bakwara aba Uganda bateka mu Uganda bakene bateka mu Kenya bazika mu Uganda kanda mukiona customer wawe uyu orugire nka Mr. Orugire nka customer orugire nka nyondegere hoho ka hoho onu nuwe makanika wawe oho kuvuga boda ati olimo ginyirizo ogende abaho ocento ziyore buyola kwa sente zibuzire sente ziriyo hoho kwa sente zaye amabaraga nje misenga Emmanuel amuki ahaba hoho ndamukeze abaho bona baramukeze kandi family yawe toina mukazi mukazi aro nawo muramukeze ati accident wama kakubebaho aboda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikwanga abanka ba survivors abaira accident ya Uganda aboda ya Uganda na Kenya bakubazikanga abakenya bakuziga Kenya na Uganda bazika Uganda kalosibe kurungi ojwaire Global Networks mukora biki ojwaire bujwara yes atikota sibire mapesa mapesa nja kusiba abokuba tutubwire buno nyingi oli muki nyondi mururu baito bakuzaranka nyo banzara arua ukaija buija kuno mbayimanyiro kakulira kuno nkaija buija kuno niyo nkiterere kintu ukaija miaka nyingi 12 nena
nene nubo waizire ramukiyaho bantu bawukaniba mamabara niwo amabara gange banyeta Mr. Jabero Charles Hoima rubuga rwa Hoima mururu kimanyisaki Murungi ati niyo Murungi ni nyo Murungi wenyine abanyoro bakakwempako bakampereza bakakwampako akiki akiki kali amani akiki eta ya President Museveni kirungi tikina kandi abakazi munyorofunire nkafuna onyakia ito mururu kamukonosorora mahanga iwe okubanga tryinga omunyoro murundi gokubanza byande manyagamba wewe kiki omunyoro abakiya kulemera abanyoro kale benda kagwirawo abanyoro benda sente ni gamazima batabagezi muno atabaruru musabu tabasobora kurunga baramukiya abantu baona mulingo mukanika hano nayo kanika baramukiya ndamukiza abamakanika bona bakusangwa kwebia road mbaramukize muno kandi abakora abali mu taxi bus bona mbaramukiza abalinki bale mirimo ibakora ndamukiza no mwange mukaliyo mwina mabana bainga babiri Jabero banzo ngambiri akakubagwa accident aboda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikwanga ati basa kale sigikira ebintu ngeri government yabitegekere bazikwa hali government yategekere nyoni kuomanyiri no bakuzikwa karosibe onu bamweta bata naye uli makanika nyonta engineer tinda makanika engineer waki we peke engineer kimanyisa asomere yakuguka yarabaho engineer kimanyisa kigambo engineer asomere yakuguka yarabaho anti kimanyisa budde no musomesa aba yasomere ari nyonka soma yarabaho no kurabaho niki kigambo engineer yes mabara wanyata Collins wabiona smallest of the year oba 14 kebungu okuboko pererinde ibara iwe kaguza hano bajya kugambira ojwaire Ajax yenyini niyo hagira nampagira maniyo wironja gijura mu kubako kituka mbenga mike 10 ha muri 10 yaho imahana ramuki yaho bacari ba ningo mukora mbaramukizo bakasomina abo bakasomina ni bakasomina ngugwa aron na kyaro yambo hugo arono nukabwoya na bona barora bamasinde nababanukire bona bali mutawuni yaona no mukazi wanga akatero wenko bawatali akatero wenko nayo no wosoberera wa kandi nibo bakusoberera ganyowe nibo bakusoberera ironyweho bakwairo somemo bakwairo somemo baba to inayi mukazi wena abakazi baliyo wero bakusoberera ganyowe bakusobera tokula ngo kunkunyirira nayo akasikini bata ati bakwenda oki bikyo kubanza nkunyirira ndi portable guy ibintu nayo bikenga na kanda akasente nebo bakunteka mu ne bakuteka ibintu bikahinduka ati nyoti nyina hati baramukiyo basime bebale mwebale kunteka makasente mweyongere mukole nyonja kujaga ndi yawo buli yawo banzo ngambire wama abairo accident aboda ya Uganda na Kenya banu ba survivor bakuzikwa ate aba survivor bakuzikwa kuba batafuire karosi beko iyo kaboyi okunanka baganiwa kaboyi elinyo kaboyi atoli live Actara TV ndo ndi muzuri ukora kyo nikyo gebeta bagamba kusiba buloka akwa nkulega tapeti okulega obutapeti buno bukutoka muno obunanko obujege obugaro muso muwenge na wako haironywe ya kuliyo tonywa haironywe osomemo yeto gwen baikanu kuno mukusinga kunywa kikuno tukunywa kalinga kanu baketa dabo energy bile tunyo kikaroho abakabuya bona bakafwa niye wenkali nyonyeka yasigaire kya urwenda bakamulya na rukaima bamulya we ya muliro enya sigaire onye arara mukiya mulingo mukora nkora mukiya simoro ruboibo ogo engonzi abakazi ogo abakazi niba mwenda utabenda bamwenda kwangambira agira wayanda ira bakumiyayani agira wayanda ira nyikara niye kumurora wena kuhuwerera
mwaka kwa kabiri tugenda onumba nyenda muramukyo baitu oteirwe munonda kusobora ya man kabum amabara gawo dema kwatire kunkwate udinyina mikono nyonku kwatira niyo kundagira aniwe boss wange arasibari wada bayeta makanika okanika maki bwana baka ugira ina alimu ebyume bikana arasibari wada koko unterwara kichongata musiramu anda musiramu ko oranganyira buganyira musirama kuterwaho oranganyira baitu imbere zivamu abwa kasende moje kasende bukabura oye yambora embera no gifikisinga anzora mukiyo bachali babo ora nyo makanika kukwatira nyo muzinda nyo kuramu cyabo jobona abakaboya abakajoga abo mukishanga pashwa mabale baiti uzarwanka mbamba banzarano kaboya sangire mwenu wanyu mugagambira bayeta makaniko mbere bakaboye nyo ina mukafwa genda kule byawe bizibu byawe nikola gambira ora wene bizibu bya kule kazi ndakaka kunyumira nkakuterera akazina kanyumira kuya nyonye no buzino boyira buli kazina ewo nyumiro kazina kiyo ngero kuro kwenda kawaka runyinka kuterere kasongo yeye nikaka kukolera niko kasongo yeye ziniremo ayo kantero no kakongolera tuzinire mu yo kasongo yeye no kongolera anzo katusample kasongo yeye mubale nangaye ni wao kantero yaman oekinisa ozirekanika niyene yawo gose ate bikono bihawo bijuwaire ojja kuteka ebihiyaka yesebo amabara gawo mara gange ninyo Dickson yaman orugire nka hano mu town hano oli mu town hano yesebo mu town okora mlema kuvuga board stage yanka akiri ateta baita aba boda kamungaize muno esente anda tamafuta nago gatembere mister amafuta gakagaruka gaha gatembere amafuta bakagasara obagasara misa gaikara nikyo kimu gaikara nigena nka no sente zigakora nizo zimu bo bakufora ali ngo bagasazire baitu nibisigara nikyo kimu amanyire abantu ba complaining ababoda mu bakwanira abakazi mali niko bagamba bagani bo bakwana gabayita ati mubambo bavugira pikipiki hano muga nizo twikara no yayenga nizo ni bakwana gabayita kwa nizo twikara no bwana bwakabi ababoda mukwana abakazi bakabi twikara ne sente ekintu kamukitega revendi aba ana de sente zikaraho zikaraho kadakika mbali kyongati inywe muga kutoza mayabi kibiki ite tuba mukuyi ninyi ari nye mukwana abayito ite tuba mukuyi atati batugamba titibayina adi mali bafere naye ramuki aba stage ya oga stage yanka yakiri atete baramukiye ati gani kanda bambara bisize burabisa na amabara gabo baramukiye kale bachali bange bona baramukiza ba stage kandi bakuzaranka ndiwo hano baramukiye aba munna bachali bawo bona bakundora abandozere ati banzo ngambi akuba ba accident ekaba boda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikwa okogwizota kakuba aba accident abafire bali banka batati ijuka accident izire bayireho amanyire bubara batayina bikubabazaho babatwale mulimbo baraba ine bikubabazaho babatwale mwabo karosi bekurunga kando na baitu makanika bamwita abana kanike bintu nkabintu onu teila ni wakora yakora bisago bazirira bine bisago amabaraka wanta junior nkururo ojwaire kigambo kikeno uyu amiri Paris kibaki yanka he just eno amiri eri company ekore ngoye ebikumba obikenge barati nkururo kinu Paris kinu kibuga Paris ekyo kibuga tongambira amabara gawo Paris kibuga kyaramba kibaki yanka okwasiri video yange bando linde mbaze ono ekyo kibuga ke company nambe company geruga iyo hatano ukora okubazira bino nyumba zirabine ebisago ati kanunka yawo na binu ebinu byona hati kinu okibazira okitunda sente nkazi kinu kibaki ebiri kyongo kusokuja ntudegosate ni mutesa ntutesa nchikuguza emitwaro ya obagumuka nana nikigumukishwa kiba okusigikira obugumu bwekintu ramukiyo kali nayo banywani ba mulingo mukora banywani bange sokura mukiyo baroji azinda mukiyo ogo
Ndamukiwa bachalisi. Ono mukenga. Bachali bange bona. Onna wakorano mukenga. Ogo customer ngira. Customer banzo ngambire. Accident ebaireho. Baba yaba boda ya Uganda na Kenya accident egi. Ati ba survivor kuzikwanga. Accident ebaire a boda ya Kenya na Uganda. Aliki kusigikira. Aba bafuire bali banka. Bakuba ba Kenya nibazika akuwali wa Kenya afuire omuntu bamuzika Kenya wa Uganda na bamuzika Uganda kokiri karo sibe kuru oba soko boleki abamulikane hano halo kolera hano cameraman kaboleki ayavu wano problem oba ino ndako kaguza ekizibu amabara gato kano kwasire video ya banyeta Julius Shomuhendo Lactara TV live TV live ya man kabum onna wete kanuyuka kikano kano kajagenda niko kanumujja kutekaho biwa mabara gawo mabara kange wayita ategeka Charles ategeka Charles ategeka ruwanga no ategeka iyo bakuzaranga nyo bazara masinde kuno ukachara wagamba ko ije mu rubuga nota nje ndoza kasente ramuki aba masinde nguramuki onyina nyo asimwe Rose kichweka kyawo kikingura ntoma kikingura muki ndamuki omwene waitu mande James aho kikingura na banyanya babarongo nyangoma na Nyakato na Senkuru nyowe Edward oli myaka inga myaka 17 ukyali mwana muto baitu banzo ngambire accident bayiriho accident yaba boda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikwanga ati already ba survivor bakuba basigairo kandi ati mulingo bakuba basigairo bakuba bali bomezi au sumuntu nakubona azikuba bakuba basigairo bali ba survive iyo oizire kanika okanika andi customer uri customer amabaraga amani nyo isingoma justas singoma justas uri murongo uri nzaro ya ndi nzaro ya kiziramfumbi kulira speed ya iguru muno atinye kiziramfumbi okora mulimo kiziramfumbi mbayo na akaduka ndamukyaba kiziramfumbi aho ati nkuramukyaba kiziramfumbi bona nindamukya nabazaire bange size za kigagaho nabene baitu bona ne kakyaba Rwanda rwabachwezi utamuchwezi ndi muchwezi banzo ngambire kakuba aba accident kaba boda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikwanka twaina ali bakuzika kandi ni bakwa basagire habo alosibe kurungi kandamukiyo customer ni iyo oli customer olesire nanka bakukanikire nanka element yawo amabara gawo oli live Lactara TV amabara gawo kwa amahore tenge amahore to kugenda karosibe kurungi osibirota amabara gawo Mutyaba Hassan MP2B baitu burenja nungamba niwe nkusangaho hano gomba ukanda tinikika baitu obwe mupibwa buli baho dihi obwe mupika ndi tukyakwasaganya bitabo era abantu ba mukono bokuba noloraka abalega TV iwe manya Lactara TV Kitara TV nkwija 2026 ngenda kuba nenyiga mukono district ojja kuihayo nja kuya yoha we nakasanga yo wene byo tukugambira ati iyo kono ikaraho imano enda kwesimba kuli mukono hanye kala Buganda era just of course nyizireho kuno muvaka bokubanda campus so nyizira aba campus nabo bagenda muvaka twijawo muka holiday just a short break then tujja kuchola haba mukono abajja kukoma namukize aba nambuza ko kubantu bafabe mukono side ze namao mwenna abatulaba tuli eno mu kibuga hoyima je tusinzidde baweereza mbasaba kalulu bwe nabanzi zenze Mutyaba Hassan ndi mwana wa mukono awo enama nja kujja tusobole okulwanyiswa abantu abali enguzi tulabenge ensi yaffe etambulira ddala bulungi okwizira akadiki ebyakadi sijja byogerako kuba ennaku zino ebitebe bikankana naye ekitebe kituufu mukirinde kam 2026 osibirota Oli steady. Iyo oli kirere shanto ina kyokora. Nyoti nyine kinkora mbao just nyarolera street. Ni gamba ni oli musumu. Kwa ndolera abantu bano. Ano barolera ho. Bakoma buchupa. Okoma buchupa. Kwa bano babato bange. Bano ninyonya begeseze kanika tuba wano nitukanika mpura street. Amabaraga. Enyoba nyeta Mutyaba Isaac. Bagati ninye mukulindirira abasuga
mami baba hesen kwa tubani tukola kulunga kwana displaying ina ebintu byona mbina baitu bashuga mami kizire okukyanga kwa bwensonga abaire ne motoka nkugenda bugenda nawo okusara uza nogenda motoka nkoto muno baita inakuba ya bei anti inakuba ya bei nyine kinyina kina motoka kyanti kina Prado aya egyo kwa ekande kyarengiro vanyina bingi kwa nyina na V8 bakwa na V8 ati kusinga rengiro nyonkwenda V8 ramuki abachali bawo ndamukizabo jo ba street babola bona abawo imamba ramukize kurungi na ba masindi oli musando mpira muno amabaragawo Mubiru Haruna iwo okora mulimo ndi makanika oli makanika we pikipiki kwanika kurungi hano steady toiba byuma tetuba byuma ba nedda ba era mukyaba makanika bachali bawo Julius Nabos Kawanichi Peterson DJ Mukonjo omumpi kyali kitya kimala oli Muganda ndi Muganda banzo ngambire akuba aba accident ebaira haboda ya Uganda na Kenya ba survivors bakuzikwanka buri omu bamutwala munsi ye yayi alali ansembe eyo rasta sawa ojoyirele kazi mollo amabaragawo nyeba mpita Peterson ndi komanda wa Piero U project mwaka guu kuija tugera kubaraba mu egali netotozaka ko ba president Piero U kagwa niye roho bwire buno leka kungambe ekagwa etagwe niye roho mwaka guu kuija kutoza akalulu ko ba president na ba member bona ba parliament abaja kuzira kadi ya NRM abanka muhimba banka alubatani region ngena kutera kuluga hoima hano kakumiro masindi kirya nongo halola kansanga manyamanyo kwaza na komanda abasika bona ba Piero U ramukiyawo ba Piero U mu Albertine region Piero U Albertine region nywena abantu abaloko ba coordinator bange bona abantu bakakumiro kirya nongo masindi benyikana na mu meeting buri cha sabiti nyowe komanda go bamanyire munonga Peterson senior driver senior driver motoka ezo nzikenga muno bwenji kwa tastenji mbanje kwa sirogo mulimo motoka kinaki kila muno nkenga muno zi drone ezo zonzo basakulunga ezo banzo ngambire kuba aba accident nkaiwa driver ati kirungi kuhabuza driver accident ekaba aboda ya Uganda na Kenya ba survivors mukubazika nka accident bairenka aboda ya Uganda na Kenya kani nyene nevugira Kampala ndi Kampala accident bairo just in case aboda ya Uganda na Kenya tukubazika nka ba survivors bakuzikwaka ogo kujja kwa mingwa government niye ejagubaza okulungi akanyo tinde mukozi wa government niyo bakumanya liba kubateka bakwizenka driver anti nyo mbane manyoja kunkakoze bintu biba mu motoka nkezo ati ndi hano bwire bunata okagoze bintu birinka noja kuingura Uganda so mani manyoja kunkaguze bintu bikwatagana ne biruka nkebyo ate abantu accident na biba biruka ati biba it depends on linka ati bido ndi hano hoyi mancha nyikalire hano kandi byo kaguze biri across this area so mbaye manyoge nakomboze bintu ebiri current ebiri obuno obudde so nchoka kugambe baita tinja kweba muno abantu bananka ba enyale mu mbenda muno kale osibe kurungi Twimukia talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa Esara baikaini ni batondera hatekaniza tujalika Kitara TV kwenda kuba nimba simanda of course entekaniza tukwenda kuba tugimara akasumikanu kenyini if this is your first time kuba no tuwatchingo taka subscribing aga kindly subscribe a channel yaitu Kitara TV like ingena Facebook page yaitu Kitara TV tushobora kuba niturobata hamu nitugenda hamu tukumanyisa tukwegesa hona halo kale ne bebairota manyira mabara mbayijura syo muhendo muntekanize tujalike of course omuihwa waba moli kando mulisa tubaira street eno itukweta kwebya tubazabaza muna bamakanika nabakolera mu kichoka kino nabakutunda spare parts akichoka kino ebintu nuko tubibaire leka tutetenu mutekanize zindi Kitara TV until we meet again bye.